Oke, kami dari Daya Mahyul Ulum Al-Aziziyah pada malam ini insyaallah kita akan bersama-sama melantutkan salawat beserta yang mengandung doa juga. Ini saja kita mulai. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna. Fatub alaina taubatan taghsil kulli hawbatan wastulana aurati wa aminil rawati. Fatub alaina taubatan taghsil kulli hawbatan wastulana aurati wa aminil rawati. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna. Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna. Oke. Satu lagi. Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fatina wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi fatina wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fatina wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi fatina wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum.